Dobar dan i dobrodošli na novi video. Ovog puta ukratko ću vam predstaviti najhranjivije namirnice. Naime, širom sveta izvršena su brojna ispitivanja hrane kojima je cilj bio pronalazak onih najbogatijih hranjivim materijama. I na kraju napravljena je lista 15 najkvalitetnijih. Koje su to namirnice i šta sve sadrže, pogledajte u nastavku. U međuvremenu, klikom na subscribe ili prati i zvonce nastavit ćete da budete u toku sa mojim video snimcima, a ukoliko vam se video dopada i želite da ga vidi više ljudi, kliknite na like. Pa da počnemo. Na prvom mestu među najhranjivijim namirnicama je badem. Badem sadrži veliki broj nutritivnih materija, među njima su dijetna vlakna, vitamin E, gvožđe, vitamin B2, kalcijum i magnezijum. Jedna sveobuhvatna studija je pokazala značajno smanjenje nivoa holesterola redovnim konzumiranjem badema. Drugo mesto zauzima brazilski orah. Brazilski orah spada u najhranjivije orašaste plodove, odličan je izvor proteina i ugljenih hidrata, a sadrži i vitamine B1 i E, kao i magnezijum i cink. Ali ono što posebno izdvaja brazilski orah jeste sadržaj selena. Selen je jako važan mineral, pogotovo za održavanje funkcije štitne žlezde, a pritom je odličan antioksidans, dakle štiti od slobodnih radikala i time čuva krvne sudove i organe od oštećenja. Na trećem mestu izdvaja se sočivo. Sočivo je biljka koja obezbeđuje visoke nivoe vlakana, magnezijuma i kalijuma. Naročito se koristi u azijskim zemljama, Pakistanu, Nepalu i Bangladešu, ali je popularno i kod nas, a obično se konzumira u kuvanom obliku. Dalje, među najhranjivijim namirnicama ističe se ovsena kaša, odnosno mleveni zob. Ovsena kaša je sve češći vid doručka, pogotovo kod osoba koje žele da regulišu probavu ili telesnu težinu. Zatim, imaju visoku nutritivnu vrednost i obiluju dijetnim vlaknima, a nemaju puno kalorija. Zahvaljujući vlaknima rastvorljivim u vodi, pomažu usporavanje varenja hrane i time stabilizuju vrednost šećera u krvi. Pored toga, pomažu i u snižavanju holesterola u krvi na isti način, dakle smanjuju njegovo preuzimanje u crevima. Time se povoljno utiče i na kardiovaskularno zdravlje. Dobar je izvor folne kiseline i kalijuma, što čini ovsenu kašu poželjnom u ishrani trudnica. Potom navode se klice žitarica. One su izuzetno bogate dijetnim vlaknima, vitaminom E, folnom kiselinom, cinkom, vitaminom B1, magnezijumom, fosforom i esencijalnim aminokiselinama. To ih svrstava u najzdravije namirnice, odnosno 15 najhranjivijih vrsta. Na šestom mestu su jabuke. Studije su pokazale da jabuke produžavaju život i smanjuju rizik za hronična oboljenja. Također, poznato je da mogu poboljšati zdravlje pluća koje se postepeno narušava tokom starenja, a pogotovo pomažu u poboljšanju stanja respiratornog trakta kod bivših pušača. Tajna je najverovatnije u visokom sadržaju antioksidanasa. Na sedmom mestu su brokoli. Brokoli spadaju u najzdravije namirnice zbog svog bogatog sadržaja. Naročito su veliki izvor antioksidanasa, vitamina C, beta-karotena, sprečavaju nastanak srčanih oboljenja, šećerne bolesti, ali i nekih vrsta karcinoma. Posjeduju vlakna, kalijum, kalcijum, fosfate, folate kao i fitonutrijente, poznate po svojoj antioksidantnoj ulozi. Međutim, predugo kuvanje na visokoj temperaturi može osiromašiti sadržaj brokolija. Dalje, avokado. Avokado je poznat po visokom sadržaju masti, zbog čega ga ljudi često izbegavaju u ishrani, međutim, reč je zapravo o zdravom obliku masti. A pored toga sadrži vlakna, vitamine K, E i B. Holesterol koji se nalazi u avokadu označava se i kao HDL, odnosno dobar holesterol, i on je sposoban da uklanja štetni oblik holesterola, odnosno LDL. Prema istraživanjima postoje tvrdnje da avokado ima antikancersko dejstvo, tako da smanjuje sposobnost preživljavanja malignih ćelija u karcinomu dojke, debelog creva i prostate. Na devetom mestu je masna riba. Masna riba sadrži visoke koncentracije omega-3 masnih kiselina. To je posebno važno za održavanje zdravlja srca i nervnog sistema, ali može pomoći i u hroničnim zapaljenjima poput artritisa.
Čak i jedna studija iz 2014. godine pokazala da masne kiseline značajno smanjuju rizik za razvoj reumatoidnog artritisa. Pritom, masna riba sadrži i dosta liposolubilnih vitamina A i D. Piletina je na 10. mestu. Pileće meso je odličan izvor proteina i kako medicina tvrdi, proteini iz životinjske hrane se mnogo bolje iskorišćavaju od biljnih proteina. Međutim, treba imati u vidu pravilnu pripremu piletine kako bi se u potpunosti iskoristio njen bogat sadržaj. Naime, pileća kožica sadrži visoke vrednosti zasićenih masti koje nisu dobre po naše zdravlje, stoga bi nju u ishrani trebalo izbjegavati. Takođe, kuvano meso je mnogo zdravije od prženog na ulju. Na 11. mestu su jaja. Jaja su još jedan izvor proteina uobičajen u ljudskoj ishrani. Pored toga sadrže vitamine B2 i B12, inače jako važne za čuvanje energije i stvaranje crvenih krvnih zrnaca eritrocita. Sadrže i dosta esencijalne aminokiseline leucina. Leucin inače stimuliše stvaranje mišićnih proteina, a za zdravlje i funkciju ćelijskih membrana jaja obezbeđuju visoke zalihe holina. Ipak, treba imati u vidu da jaja sadrže i dosta holesterola, pa se ne savetuje više od jednog jajeta dnevno. Pritom je jedan revijski naučni rad iz 2017. godine pokazao da konzumacija 7 jaja nedeljno ne povećava rizik za kardiovaskularne bolesti. Zatim na 12. mestu borovnice. Borovnice su bogate antioksidansima, kao i vlaknima i takozvanim fitonutrijentima, pomažu u održavanju vitalnih funkcija i prevenciji bolesti, smanjuju rizik od Alzheimerove bolesti, ali i srčanih oboljenja. Održavaju dobar balans korisnih bakterija u crevima, smanjuju rizik za gojaznost, a prema jednoj studiji uzimanje 22 grama sušenih borovnica dnevno tokom 8 nedelja dovelo je do značajnog sniženja krvnog pritiska kod žena sa hipertenzijom. Lisnato zeleno povrće je na 13. mestu, ono spada u najzdravije namirnice, ujedno spanać kao jedna jako hranljiva namirnica na prvom mestu i on sadrži puno antioksidanasa, pogotovo kada se konzumira u sirovom stanju i inače ova vrsta hrane obezbeđuje najrazličitije vitamine A, B6, C, E i K, kao i minerale selen, cink, fosfor, kalijum, kalcijum, mangan, gvožđe i bakar. Jedno nedavno istraživanje ukazalo na ogroman značaj konzumacije lisnatog povrća. Naime, nakon 6 nedelja uzimanja ovih namirnica došlo je do značajnog smanjenja parametara rizika za kardiovaskularne bolesti. Na 14. mestu je zeljasta biljka kejl, koja je bogata vitaminom C i K i koristi se za pripremu salate, smutija pa čak i sokova. I na 15. mestu kao poslednji slatki krompir, batat. Slatki krompir je sjajna rezerva vlakana, vitamina A, C, B6 kao i minerala kalijuma i prema sadržaju vitamina A je na prvom mestu među najzdravijim namirnicama. Sadrži odgovarajuću količinu gvožđa, kalcijuma, proteina i ugljenih hidrata. Pa da zaključimo. Sve ove vrste namirnica, ma kako zdrave bile, neće biti od koristi ako se ne konzumiraju umereno, dakle nikakvo preterivanje neće poboljšati zdravlje. Takođe, jako je važna raznovrsnost u ishrani, odnosno podjednaka zastupljenost svih vrsta hrane i time svih njihovih vitamina, minerala i drugih esencijalnih materija. U svakom slučaju, treba biti više naklonjen hrani sa podneblja sa kog potičete, bez preteranog opterećivanja da ako živite na Balkanu morate jesti avokado, jer u svakom kraju možete pronaći adekvatnu zamenu nekoj od nedostupnih, a pomenutih vrsta hrane. Ukoliko želite da čujete nešto više o primjerima zdravog jelovnika, potražite moj video ili posetite linkove koje sam vam ostavila ispod ovog videa. Hvala vam na pažnji i vidimo se sledeće nedelje uz novu temu. Ćao!